ke na le dijara tse ka ntse ke lemetse ke kana ka le meditse ke nna wa gile ka eng wa tla jotsa re wena ke a botsa okay ke a botsa a go lwa gagadi ke a botsa lena ke araba di go motse o di lena rekile ke ka araba di go motse a ke khona o phanda na se ke khona o phanda because wena so accident ref ke khona ke tsena go phanda a ke tse go phanda okay mfe ntho tsa ka he a una ntho tsa ha wena you say gagadi ya kwa go ba le mokhoseng cause ke tlo mo raya le ke tsebang ke tlo raya una la attitude bothata ba go go na la attitude una la attitude vele man gagadi ya mpeketi yaka Vale. Manje ngifuna ukwazi ukuthi imali yami manje mina ngiyophelela kuphi estradini ngokuthi yena ahlale nemali yami mina bengisicelela nje imali yami ngoba ngisanamandla ukuthi ayikho into engikwazi ukuzenzela yona abangani bakhe nanoma bahlangana nami bathi mara uwanto ukuhluphekisa kanjani uneimali zakho ngapho uyabona ukuthi ulimele kodwa makakuniko kwakho yena noma ngakufuni khabo babakho ngoba yena uanti wami igcinile mara ngikopa nje amfesele nsana uthi Rakadi wena o batlang ayiko jetse o ska hlolo tla mathata o keng a ka se hlolo o tlamo ele west part ntlela le di camera Rakadi o thabile wena Rakadi kopa le tsemba Rakadi kopa ale motsebo wentseng a ke mo batli mo a ko Rakadi se ke le Rakadi Rakadi wa o itse ke tlwelle o tsuba okay sharp kopa mfe di card tsa ka ke batla o tseba nna ka chat tsa ka okay ngicela niphupho mama ngicela uphumele ngaphandle mama ke o hlompa Rakadi wa ka o Rakadi wa ka ke o hlompa iracentsaka singame eminyango sihloniphe umnyango mama ngicela sime nje ngapha sayidini ngiyaxolisa bengicela size ngapha masingame eminyango ngiyaxolisa umuntu omdala bengicela nje sizo okay ngiyaxolisa ma ngiyaxolisa ngicela uze kumina mama ukuyenza ngiyawuthela phela kuyahlanya kuthi kuyahlanya okay ngicela ungene esiphakathini senu ngoba ngathi nizogcina senisilwa la mara anti asanga ngokulwa la maka watsiba yena watsiba why unketsa lihlanya okay ngicela uthuke estupini mama ngixolisa yebo ukwenza lihlanya ngani ngicela umamele wawutswa ufeditse thapho yaka ifedile like everything kontlung ho fedile o tswitse ene go jwetse ebhloko ke bana butwaka me wa ke bale bane ba ditawela a itsamela ke mo hodisitse abutata to hai o hlokofetsa le monyane ke mo hodisitse nna ke mo fa yonke into wa gotla yena hape o tswetsa nna no mama okay ngiyakubona lokho ukutswa Rakadi akiyani ke di entse di mistake ho wena ke tlile ka boikokobetsa ke tlo ikokobetsa ho wena mara Rakadi wa ka ke na le dijara tse ka ntse ke lemetse ke kana ka le meditse ke nna Rakadi o le meditse ke tsotsaye mara akiri o wa palisi rafa ke mo jweditse ka ga di lawyer santsa di le busy yena o busy le nna ka moraba ka ke sebetsa ko ref nna or ke lawyer o sebenzi kwa rafu vele mara ke mo jweditse abane elections Rakadi khati yaka Rakadi wena o ntse ngetse khati Rakadi ke batla ntwa wena katamela umpatla ntwa ene ke tla o fa yona ska nkatamela lingaphani izinto ngiyacela abantu abadala izinto nje ningaziphani Rakadi mara nna ke o hlomba wankwatisa ke go wena everything ngwana o itse monna tlamele ke change boitshwaro baka le ntwe tse ke ditsubang ke still ke eng ntwe hore di lawyer santsane ba etsa ke ko wena kopa o mfe khati yaka mama ya chele o fela nenye nna Rakadi o ntebetse mo santsane le Rakadi o ntebetse mo isa Rakadi mamela this is a family house ke ntate wa ka ke re mara a ke hane mara ke holetse mo mara ke lemetse mo Rakadi diposo tsa ka ke di hane tamela o nkemisetsa ntshotse ke sa khona go thiba okay Rakadi o agile mamela o tlo ke a lwana Rakadi ke go agile ka eng o agile ka eng wa tla jotsa re wena
Kiabuza. Okay. Kiabuza. Akolwa Rakgadi kiabuza. Lena ke araba. Dirumo tse o di rekile Lena kae? ke araba. Dirumo tse A ke khona o phanda nna. Se ke khona o phanda because wena so accident ref ke khona ke tseba ngo phanda. A ke tseba phanda. Okay umuntu omdala ngiyakazi niyaphanda ngendlela ezingafani mhlawumbe yabo. Umuntu omdala yena uphande ngendlela Obvious matogo. Re di etsa di wash ne ke sebetsa. Oh So yena wa etsa yes. Alright, Rakgadi wa. So yena o fihla mo fa ke nthola mo ne ke mo buila self. Okay, mfe ntho tsa ka he. A una ntho tsa ha wena o useless. Rakgadi. Iraye kwa. Askatamela kwa nna. Rakgadi. Ke ba le mokhoseng cause ke tlo mo raya. Le ke tsebang. Ke tlo raya. Una la attitude. Bothata ba go go na la attitude. Una la attitude vele man. Tamele ke tseng. Au, ka bana wena. Kutsho o bolaile ntato wa ka wena. O bolaile ntato wa ka wena. Khulumi kanjani? O bolaile ntato. Ay mama. Rakgadi. O nna ile go thusa koloi wena. Ke tseng. Ha ne ka be ke sa tla le batho ba lo tlo etsang wena. Ke ntho tse di buang mo strateng a ke wena. Ya mfe ka tiaka. Vale sitimo. Wena. Hey mina ngiyazi lento le. Vale ngicela ngicela uthatha ubala umuse ngale. Ubale yabo. Ngicela jam ungakwathi ngicela uye ngale. Ngicela hambani. Mr. Joy, please. Take this. Mama, let me talk to you, Mama. Please take my brother aside. Take my brother. Mama, please. Mama, ithi ngikhulume nawe kakuhle. Mama, uza ngapha sikhulume kahle. Excuse. Ngicela nihambise my brother ngale ngizokwazi ukukhuluma. Okay mama, nginembuzo for wena mina. Ngicela unginikeze lamaphepha lawe lawyer le abonisayo ukuthi imali azikaphumi. Hey, dikoloyeng. Resofika. Okay, ngicela ukumfonela ke nginikeze ama number ngizomfonela. Ngitla ufa. Manje mntomta angithi ngifuna ungiprove ukuthi wena le imali aziphumanga. iPhone ke isinyile. Isinyile. Sibe mukaye hlawufa. Mama kwenzeke. Wa khona ha. Okay ngizokusoyifixa ithathe siphumeni sambeni soyifixa. Ma ngasasi. Ikhona ngithi. Ngicela niphume. Siphumeleni sifuna lento esiyifunayo. Mama, family matter. I-family matter thina sidila nama-family matters ke vele. Muntu omdala mama. Xa kujwetsa okay akuthi irikibe clean. Iba clean. Irikibe clean. Vele uclean. Uthi unsinze. Uthi unsinze. Ngicela ungangibaleli lizo. Musebenzi okuyenzenyi koyena anteboga ka plate amakaka. Okay sharp. Ngiyakufa. Ngitse ke ipatala. Yona itenyi. 70,000 mara. Kusele mali. Leya mara utla. Wo. Kusele malini? Wo. Uthi kusele malini? Tsama yang so 70,000. Bekuphume malini? Sense ngitshela yakhe. Bekuphume malini? Ngitshela yakhe. Yakho kanjani woshayisa imoto? Usinze ntho tsaka. Ngani? Usinze ntho tsaka na utswa mtho. So bekuyimali imalini beyiphumile. Yo, ke 1.2 asitshelete ngata. 1 million. Yeah. Sokusele 70,000. Nomuntu omdala kumele uyibhadale muslemali. Makathana like ithanthekile le loan asona. Yebo. Tsaya. Otherwise isamba nawe uyoyichaza. Okay ngicela uyoyichaza lento ecourt yonke. Ngwafoyinyi. Ukuthi wenzeni? Ngitochaza phile ele ya horo yena usinze. Yeah. Sizochaza yonke into ecourt. Mama ngicela Mr. Jones samba nawe. Mara uthakona ngibue. Mr. Jones please close that door. We are taking this lady. No maka skayitsa ngijwalo. Yeah. Liskayitsa ngijwalo. Okay, yeah, now we can get the card inside. Can you please talk those cards? Yeah, everything. Luwena, we are taking you, please. We are taking you hantle. Jwang hantle. Or if we jwang bobubi lobo funa ukubazi. Uzithi uthathe yonke into lapho Mr. Jones. Guys nebona wait. Buka umtito wabantu usekwate kanjani and uyazi ukuthi ulwela into engeyakhe, into ebhilenga kuyena. Umama seka confess nje egcineni because bengibona mina ukuthi kunento wrong. Seka khane confess egcineni ukuthi kusele 70,000 and uthi bekungena imali encinci 1.2 million. Imali encinci 1.2 million and seka ispende yonke kwashiyeka i70,000 from imali eninzi kanje. That's not fair guys.
ayikho fair leyo nto. So into esoyenza njengamanje umama sithi akathathe wonke lamakhadi nawo wonke ama-proof of imali ama-transaction owenzile sihamba naye le ecourt uyofika echaze yonke into ephambili. Uma ngabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali uthi please ngicela ethathe yonke into Mr Jones, please she must take everything there. Uma ngabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali uthi usibhalele jozibiescope.co.za. ungalibali nokuthi usifollow ushare inkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ku-TikTok, sikhona ku-Facebook, we are Jozi Biescope everywhere. Ungalibali ukuthi guys ni subscribe and share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga uncedo besifike la sizobanceda ku-Jozi Biescope. Please Mr Jones asambeni ningamshilo, ungamshiyi umama, mthathe njengenkani if it means so. Guys ngizobuya ndinixelele ukuthi what's gonna happen, but umama yena kumele eyibhatale yonke le mali. I'll give you a follow up and I'll see you on the next episode. Thotho asambeni Mr Jones, please she must asimshi. How